Hi guys, nkongeye kubaramutsa nk'uko bisanzwe ni Serveriye. Nizere ko amaze kuba ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Noneho uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ekipe yanyu agiye atandukanye, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi yose muri make. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mbazaniye amakuru ashushe agezweho ndetse yizewe. Ni ukuvuga ngo kora subscribe, utarakora subscribe ukore like, usharinge channel cyangwa iki kinyamakuru ku bavandimwe n'inshuti bawe, ubundi dukomeze kugendana akantu ku kandi. Step by step nagiye mbabwira ko nzajya mbapudetinga amakuru agezweho yizewe, ahandi wayakura ni hano. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya APR FC, aho ku munsi wo kuwa gatandatu yaje kuba ikora igikorwa cya gitwari, ikora umuganda ifatanya n'abaturage gutera ibiti by'imbuto. Reka amakuru yacu twongere tuyakomereze mu ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'uwo bita Mvukeye Juvenal, aho Mvukeye Juvenal muzi ko yigeze kuyobora ikipe ya Kiyovu Sport avamo bashwanye, ndetse arahereye ko batazongera Mvukeye Juvenal atandukanye n'umuryango wa ikipe ya Kiyovu Sport ku mugaragaro. Izuba riva arahirira imbere y'abantu, areba mu kirere avuga ati ndabirahiriye. Ariko kuri uyu munsi yaje kuba atangaza ko yifuza gukorera ikipe ya Kiyovu Sport ibishoboka byose, Kiyovu Sport ikaza gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Ese Mvukeye Juvenal yaba yifuza kugaruka mu ikipe ya Kiyovu Sport? Yaba ashakamo umwanya? Ni ukwitera inkunga koko, ntabwo tubizi, muze kutubwira muri comment ko mubyumva. Ni ukuvuga ngo gutyo bihagaze, gusa ubwo uruhande rumwe nta byinshi inyuma, ubwo nyine ni ukuyifasha kuza gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo shampiyona nanone y'igihugu cy'u Rwanda yari yakomeje ikipe, ariko tutararenga aho ngaho reka manze mbabwire ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kubitsindwa na Egypt